i da vam poželim dobrodošlicu na otvaranje izložbe u Galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu. Izložba nosi naziv Mineralna blaga Jugoslavije, primerci iz poklon zbirke Josipa Broza Tita. Ova izložba je nastala kao zajednički rad Muzeja Jugoslavije i Prirodnjačkog muzeja i autori izložbe su Dušica Stojanović, kustoskinja Muzeja Jugoslavije, i dr. Aleksandar Luković, kustos Prirodnjačkog muzeja. Ova izložba ima multidisciplinarni karakter i to je ono što je čini posebno, ta isprepletanost društveno-političkog konteksta sa naučnim kontekstom čini je još zanimljivijom. Izložbu ćete moći da vidite do marta meseca, a sa autorima izložbe moći ćete da porazgovarate i nakon otvaranja ove izložbe. Htela bih još da naglasim da ova izložba ima izuzetan edukativni potencijal, tako da ćete kroz nju moći da vidite raznovrsnu geološku baštinu regiona, ali sve to sa jednim akcentom na rudarstvo koje je imalo posebnu kariku u ekonomskom razvoju posleratne Jugoslavije. Poštovani prijatelji, dragi kolege, poštovani profesore Runtiću, draga Nedo, imam pravo da tako kažem, došli u Galeriju Prirodnjačkog muzeja. Dobrodošli na još jedno putovanje, još jednu neobičnu izložbu. Dobrodošli u novo ruho ove naše male slatke galerije na Kalemegdanu. Kao što ste primetili, uvijek se trudimo da scenografski upotpunimo ideju i priču koju želimo da ispričamo. Ovoga puta upravo autorski tim više kustosa Aleksandra Lukovića i koleginice iz Muzeja Jugoslavije Stabilni mozak. Dušica Stojanović se potrudio da u saradnji sa svojim timom napravi jednu neobičnu priču. Dakle, ne samo da vam ispriča o bogatstvu prirodnog nasleđa, ne samo naše sadašnje, već i naše bivše države, već istovremeno da nas upozna sa vrlo složenim nitima društvene istorije tadašnjeg vremena. Ovo je rezultat jedne dugogodišnje saradnje. Kad kažem dugogodišnje saradnje, ona je decenijska. Prirodnjački muzej u Beogradu i Muzej Jugoslavije dugo sarađuju. Nećete verovati, verovatno bi se pitali otkud ta saradnja, pa samo moram da vam otkrijem jednu tajnu. Muzej Jugoslavije baštini dve izuzetno bogate prirodnjačke zbirke, zbirku trofeja Josipa Broza i taksidermijskih preparata. Dobroveče svima. Izuzetna je čast i zadovoljstvo kada ste gosti kod svojih dragih prijatelja, partnera i kolega, kao što je ova situacija. Naravno, zadovoljstvo je što ste svi večeras tu, koji ste došli da pogledate ovu izložbu, a naročito je veliko zadovoljstvo kada vidimo ovako mlade nade koji su najvažniji posetioci svih muzeja. Kao što je Slavko rekao, draga Nedo, ja kažem dragi Slavko, hvala na gostoprimstvu. Slavko vam je već nešto rekao, a ja bih baš još jednom da naglasim u tu međumuzejsku saradnju, koja nije baš, nažalost, slučaj često u Srbiji, ali je veoma važna, nekad čak i nevidljiva na ovakvim projektima, kada radimo neke velike produkcije, obrađujemo neke značajne teme. Ova izložba predstavlja upravo rezultat saradnje u ovom slučaju naših dragih kustosa koje je Slavko već pomenuo i čuli ste, to je Dušica Stojanović, kustoskinja Muzeja Jugoslavije, i dr. Aleksandar Luković, kustos Prirodnjačkog muzeja, koji su radili na determinaciji i obradi mineraloške zbirke Muzeja Jugoslavije. Naša saradnja traje baš upravo toliko koliko vam je Slavko i rekao, i mi 2011. godine u Muzeju Jugoslavije nismo imali dovoljno prostora da deponujemo sve te predmete. Kolege su nam pokazale, da kažem, pružile ruku, pozvali smo, deponovali smo predmete kod njih, a onda su njihovi stručnjaci te predmete čuvali, brinuli se sa njima, o njima, obradili ih.
To je zbirka je nastala kao poklon Josipu Brozu Titu, koji su mu poklanjale razne organizacije, institucije, državnici, ali isto veliki značaj jeste u mukotrpnom trudu, radu dragih rudara, koji su predstavljali srž tog ekonomskog razvoja socijalističke Jugoslavije nakon Drugog svetskog rata. Meni ostaje samo da vam kažem da večeras uživate, da pažljivo slušate autore, da vam kažu šta su oni sve to protekle 2 godine radili. Reći od mene, pa šta da vam kažem, s tim da mi je izuzetno prijatno, imam veliko zadovoljstvo što, da kažem kao nekadašnji Titov pionir, a geolog po struci, mogu otvoriti ovu izložbu, znači minerala iz kolekcije Josipa Broza Tita. Uglavnom ste sve čuli, ja ću vam samo reći jednu stvar koju vjerojatno svi već i znate, da vas podsjetim, nekako je palo da se otvaranje ove izložbe u stvari poklapa sa jednim vrlo delikatnim trenutkom na društvenoj sceni Srbije, kada taj trenutak je, mogu slobodno reći, vrlo težak za profesiju geologa. Kao što znate, postoje različiti uticaji, uglavnom negativni, prema ovoj profesiji. Mnogi su dali sebi slobodu da govore o tome šta je geologija, kako ona utiče na naš život. Pričaju mnoge priče, neću sada govoriti o tome, ali isto kako na neki način ispade poprilično i hrabro što smo se nekako odlučili da u ovom trenutku otvorimo i pravimo ovu izložbu. A kao što vidite i ovde i oko vas, geologija je i nešto drugo, nije samo ono što se priča. Tako? Ako se iko bori za životnu sredinu, to je u stvari geolog. Ali uzmite pa pročitajte i ja ću vam samo reći da je geologija, naša geologija i mineralogija, ovdje je najviše govorilo o mineralima, još krenula od vremena Josipa Pančića, od Djesta Strenice pre 170 godina i do dan danas se razvila u jednu modernu, pre svega prirodnu nauku, a kasnije i aplikativnu. Dobro večer svima. Napokon smo, da kažem, završili određeni posao na reviziji ove zbirke. Kao što su rekli, prethodni govornici, to je trajalo skoro 2 godine, ali ja mislim da je trebalo možda i više, možda i 3 godine. Zato što, pošto vidite, ovdje je samo jedan deo materijala izložen koji smo mi obradili, koji je determinisan, konzerviran i, da kažem, neku ruku prepariran, ali ostalo je još poslova da se obavi u vezi rada s ovom zbirkom. Znači, ona je rezultat, to je ova izložba je rezultat našeg tog rada. Jednostavno, ova zbirka, da kažemo, minerala predstavlja gotovo sva ležišta bivše Jugoslavije koja su, da kažem, otvorena i koja su već bila otvorena posle Drugog svetskog rata, znači od 50. godine pa nadalje. I predstavljena je, da kažemo, jako velikim brojem minerala. Neko od nekih koje bi, da kažem, baš izdvojio jesu rudnici u Srbiji, rudnici bakra, istočne Srbije, Bor, Majdanpek, Trepča koji se nalazi na jugu, rudnici Antimona, Zajača, Stolice, kod Krupnja, rudnici u Sloveniji, Idrije, Mežice, čuveni rudnici žive i olovo cinka, rudnici uglja u Bosni koji su jako poznati, i u Hrvatskoj istarski rudnici uglja, onda u rudnici u Makedoniji, koji su nalazi ovdje iza nas, to su jako poznati lokaliteti, Zletovog, Kratovska oblast, gdje se vidim da sam malo prehlađen, pa malo kažem, u istočnoj Makedoniji. Tako da, ova zbirka obuhvata jako veliki broj poznatih ležišta koji su
kažem, predstavljena po celinama u okviru ove izložbe. Cilj ove izložbe je da kroz saradnju dva muzeja, Muzeja Jugoslavije i Prirodnjačkog muzeja, predstavi zbirku minerala. Ona je predstavljena iz dva različita ugla. Jedan je ugao jedne istoričarke, drugi je ugao geologa iz Prirodnjačkog muzeja. Što se tiče mog dela, ja sam se bavila društveno-političkim kontekstom, odnosno onim, ajde da kažemo, najuočljivijim delom, najuočljivijom temom, a to su pokloni i poklanjanje jednom državniku, tako da se ovde mogu vidjeti razne zbirke minerala koje su rudnici i ostale ustanove iz Jugoslavije, ali i iz inostranstva poklanjali Josipu Brozu Titu. Mi tu možemo vidjeti različite priče koje se vezuju upravo za te zbirke. Zbirke minerala i sagledavamo ideološku perspektivu, odnosno taj ideološki ugao gledanja na rudnike i rudare, posebno u periodu 40-ih, 50-ih godina 20. veka, ali i kasnije. Želja je da se kroz neka dalje istraživanja ova zbirka čita i na drugačiji način, odnosno da nekako priča o ovim mineralima nekako možda postane i neki prilog istorije rudarstva Jugoslavije. Pozivam sve koji to žele mogu da posete ovu izložbu. Pozivam sve članove udruženja Geopan iz Novog Sada da dođu da posete ovu izložbu koja je rezultat višegodišnjeg rada na reviziji, konzervaciji, preparaciji zbirke poklona Josipa Broza Tita koja se baštini u Muzeju Jugoslavije. Zbirka, da kažemo, je po meni kao mineralogu fantastična, s obzirom da sadrži primjerke minerala iz gotovo svih lokaliteta, poznatih lokaliteta s prostora bivše Jugoslavije. Tu su rudnici Bora, Trepča, naravno, Idrija, Mežice, rudnici uglja iz Bosne i Makedonije, tako poznata ležišta. Tako da, eto, pozivam sve da dođete, da vidite, možda naučite nešto novo, možda nešto potvrdite što već znate i da uživate u lepotama minerala. Želim vam dobrodošlicu ispred Galerije Prirodnjačkog muzeja u Beogradu na našem prelepom Kalemegdanu. Odlučili smo da ovoga valorizujemo jednu vrlo uspešnu saradnju sa kolegama Muzeja Jugoslavije, a ona se već decenijski radi. Ovoga puta se radila na reviziji vrlo vredne geološke, bolje rečeno mineraloške zbirke, poklon zbirke Josipa Broza. Moj dragi kolega Aleksandar Luković, geolog, mineralog, je dakle već 2 godine radi na njenoj reviziji i naravno uvek svaki ovakav posao treba da se završi prezentovanjem široj javnosti. Evo, to smo upravo večeras uradili, otvorivši izložbu mineralna blaga Jugoslavije, odnosno iz poklon zbirke Josipa Broza Tita. Dakle, pričat ćemo ne samo o geologiji,
dakle ne samo o geologiji, o vrednosti minerala i kao što sam rekao na otvaranju naše sadašnje ili bivše države, već ono što je bitno uvijek je na svakom izložbi multidisciplinarnost, nešto što je jako važno. Ovoga puta, dakle, jedan od autora je pored Aleksandra Lukovića i Dušica Stojanović, istoričar iz Muzeja Jugoslavije, koji kroz jedan društveni kontekst priča o važnosti čitave ove priče i priča o tanannim nitima naše zajedničke istorije. Svakako, dakle, odlična priča da promovišemo zajednički bogatu istoriju i bogato prirodno i kulturno nasleđe.